Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze kuri mwese. Uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 20 Kamena muri uyu mwaka wa 2025. Turi mu gitondo cya kare mbere yo kugira gahunda ufata, mbere yo gutangira kwitegura ngo ujye mu kazi. Inyemerera tubanze dusangire amakuru, turebere hamwe uko hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haraye, ariko tunarebere hamwe uko biramutse. Reka twihuse amakuru tubabwire ko turaza kuyahera mu mujyi wa Uvira. Muri uyu mujyi wa Uvira rero ibintu biramutse nabi cyane, abaturage bagera kuri 15 bakorewe yicarubozo. Umujyi wa Uvira rero ukaba ukomeje kugusha ishyano. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kurebera hamwe imirwano yongeye kuramuka mu bice bya Kabare, Karehe na Warungu. Abasirikare bagera kuri 300 ba FDNB, no kuvuga igisirikare cy'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nabyo turabigarukaho. Ibitero kandi byongeye kugabwa imurenge muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Goma haraye humvikanye inkongi y'umuriro yibasiye ibice bitandukanye byo muri uyu mujyi. Ibi nabyo turabigarukaho. Turaza kandi kugaruka ku mukwabo ukomeye wakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Sake. Turebera hamwe uko ibintu byaje kugenda. MONUSCO nayo yamaze gutanga inkunga, ubwo turaza kurebera hamwe iby'iyo nkunga, dore ko iyi nkunga ngo ari yo gufasha abo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi gukomeza guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ngibi rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo muri iki gitondo. Nizere ko mwese muhari, nizere kandi ko niba wamaze kugera hano tayari wamaze guterekaho like yawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera uterekeho subscribe yawe hano ku Ibendera TV, hanyuma ubundi tujye dusangira amakuru. Kandi wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo twe tuzajye tukohereza amakuru udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ntabwo rero mbatwaraho umwanya munini, kubera ko birumvikana mugomba kwihuta mujya muri gahunda zitandukanye z'umunsi. Ubwo reka tubigenze gutya, mu kanya gato ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye, nanabifuriza kugira igitondo cyiza. Ariko kandi birumvikana ubwo ni nako mwese muherereye, ubwo mba namaze kubaha ikaze muri aya amakuru. Reka rero aya makuru tuhere muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. N'ubundi aha mu mujyi wa Uvira hongeye kuramuka nabi, ni nyuma y'uko mu ijoro n'ubundi ari ikeye abarwanyi ba Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC bongeye gukora imikwabo. Akaba ari imikwabo yibasiye abaturage batari bakiya, dore ko abagera kuri 15 bose bakorewe ibikorwa by'iyicarubozo n'ibabaza mubiri. Aba baturage bagera kuri 15 bakorewe ibi bikorwa by'iyicarubozo bakuwe hafi ahanga muri bice byegereye umujyi wa Uvira indani, neza ahangaha muri bice byegereye Avenue Warungu Tungane. Abandi bakurwa haruguru ahangaha hafi y'uru rusengero rwitwa Eglise WTMC Park. Hanyuma kandi abandi baturage n'ubundi bagiye bakurwa mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira.
abangaba rero bajyanwe hirya ngaha muri iri shyamba yegereye urusengero rwa Sepake, hanyuma batangira guhondagurwa cyane ari nako bataka banatabaza. Abangaba rero n'ubundi ngo bakaba bavuye cyangwa se batwawe nyuma y'umukwabo ukomeye kandi uremereye wabereye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira muri iri joro rikeye. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko bamwe muri abangaba n'ubundi uretse kuba bahondaguwe abandi ngo bishwe, gusa magingo aya ngaya bivuga yuko ngo hari n'abandi bakomezanyijwe kujyanwa. Abangaba bose ngo bafashwe ahakekwa yuko ngo ari imaneko cyangwa se ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umujyi wa Uvira rero ukomeje kugusha ishyano, ikindi kandi umujyi wa Uvira ukomeje kubamo ibikorwa bya insécurité bitandukanye kandi bibabaza ubuzima bw'ikiremwa muntu ku karengane. Ngibyo rero ibyo twavuga kuri uyu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ubwo ngubwo n'ubundi aturebye ku ruhande rw'uko uramutse n'ubundi abatuye muri uyu mujyi wa Uvira barakomeza kuvuga yuko ubwo bari bwinshi, bagatabaza rero imiryango itandukanye, ariko kandi ngo bagatabaza na leta ya Kinshasa kuba yabatabara. Abandi ku rundi ruhande bagatabaza abarwanyi b'intare za Sarambwe babasaba ngo baze babohoze uyu mujyi, dore yuko bavuga bati imijyi n'ibindi bice mwamaze kubohozwa biratekanye, ariko twebwe dukomeje guhura n'ibibazo bikomeye. Reka twihuse twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi tubabwire ko imirwano yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Ni imirwano yongeye kuramukira mu bice bitandukanye byinshi byo muri teritwari ya Kabare na Karehe, ariko kandi na Warungu naho ibice bimwe na bimwe byongeye kumvikanamo amasasu muri uru rukerera. Ahitwa Nyangezi no mu gice tuhakikije hongeye kuramuka humvikana amasasu, n'amasasu bivuga yuko yatangiye kumvikana muri ibice ahagana isaa 10 izo muri uru rukerera. Akaba rero ari amasasu ngo ahumvikanye arimo ayimbunda zoroheje. Ahandi kandi twababwira naho hongeye kumvikana amasasu n'ahitwa Iruhara no mu bindi bice byo muri teritwari ya Warungu. Ahangaha rero Iruhara no mu bindi bice bihakikije naho ngo hongeye kumvikana amasasu muri uru rukerera. Ikindi kandi twababwira nuko muri teritwari ya Kabare cyane cyane ahitwa Cirunga, Mosho na Katana naho hongeye kuramukira amasasu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ku ruhande rurwanirira leta ya Kongo. Ubwo no kuvuga Wazalendo, FARDC na FDLR, ariko utaretse n'igisirikare cyo Burundi FDNB. Tukiri kandi kuri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB, reka duhite twerekeza mu nkuru ivuga yuko hari abasirikare bagera kuri 300 bagaragaye mu bibogobogo. Hakibazwa rero iby'abasirikare n'ubundi bikayoberana. Amakuru avuga yuko aba basirikare b'u Burundi bagaragaye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ngo mu bibogobogo habarizwa muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bamwe rero ngo bibajije iby'aba basirikare birayoberana, ariko andi makuru avuga yuko ngo aba basirikare bishoboka kuba baje gusimbura bagenzi babo basanzwe n'ubundi babarizwa ahangaha mu bice byo mu bibogobogo. Andi makuru agahamya ko ngo aba basirikare baje kongera imbaraga
imbunda z'abari bahasanzwe mu rwego rwo kugira ngo barinde iki gice kitazagwa mu maboko ye twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umwe mu baturage dukesha amakuru wavuganye natwe aherereye aha mu Bibogobogo ageze ati kugeza ubu ngubu twongeye kongera kubona abasirikare benshi b'u Burundi bari muri ibi bice, ariko haribazwa ko bashobora kuba baje gusimbura bagenzi babo, ariko andi makuru akavuga ko ngo baba baje kwiyongera kuri abo ngabo kugira ngo n'ubundi bakomeze kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni ibintu rero bikomeje kugenda nabyo byibazwaho n'abatari bakeya cyane cyane muri bice. Reka rero twese twerekeze mu bice by'Umurenge. Aha n'ubundi ibitero byongeye kuhagabwa, akaba ari ibitero n'ubundi byahagabwe ku munsi w'ejo tariki 19 Kamena muri uyu mwaka w'2025. akaba ari ibice kandi byagabwe mu duce dutandukanye two mu nkengero za santere ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, ariko byose bikaba amaze gusubizwa inyuma n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibitero rero bikaba byongeye kugabwa mu bice bya Rugezi n'ahitwa Inyaruhinga, ariko amakuru aturuka muri ibi bice akavuga ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe na twirwaneho n'ubundi bongeye kubisubiza inyuma. Amakuru atugeraho hano ku Ibendera TV dukesha abaturage twavuganye bari muri ibi bice bavuga ko ngo hari mayimayi ingabo z'u Burundi FARDC na FDLR bagabye ibitero mu Rugezi bagatangira kurasa, ariko twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kubisubiza inyuma. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero ngo zagabye ibi bitero zirimo kurasa, bituma abarwanyi batwirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bongera kubarasa n'ubundi bakoresheje intwaro ziremereye. Nyamara ariko kukurasana ngo ntago kwatwaye umwanya munini, kubera yuko ngo nukurasana kwafashe hagati y'isaha imwe n'isaha n'igice. Urusaku rw'iryo rasana rero ngo n'ubundi rwaje gutuma bamwe mu baturage baberereka barahunga, ariko n'ubundi ngo biza kurangira n'ubundi imirwano ihagaze, abaturage bongera kugaruka mu byabo. Ngibyo ibikomeje kuvugwa hanga. Reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, umujyi wa Goma. Inkongi y'umuriro yafashe ibice bitandukanye n'ubundi ibyo muri uyu mujyi. Ni ku mugoroba utambutse kuri uyu wa kane tariki 19 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Inkongi y'umuriro yafashe ibice bitandukanye kuri uyu mugoroba, ni kuri uyu wa kane ahitwa Resto Bare La Rosta, ahantu hazwi cyane muri uyu mujyi wa Goma, hafi ngo y'urusengero rwa Paroisse Saint-Esprit mu mudugudu wa Revoruka, ni muri komine ya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko abari aho babitangaje, igice kinini cy'aka kabari kazwiho kwakira abantu benshi no kuba gaherereye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo cyahiye, no kuvuga igice kinini. Icyakora ngo ubutabazi bwihuse bw'ishami rishinzwe kuzimya inkongi mu mujyi wa Goma bwahise butabara buragoboka no kubuza gukumira iyi nkongi ku buryo ngo ageze mu mazu ya abaturage n'ahandi ku maduka yegereye muri ibi bice. Kugeza ubu nta makuru yari yajya ahagaragara yemeza icyateye inkongi, ariko bamwe bavuga ko ngo yaba yaturutse ku mashanyarazi yateje sirikwi, bikaza kurangira n'ubundi habayeho ugushya.
hatangiye rero iperereza rigamije kumenya neza icyateye inkongi, ariko magingo aya ngaya ubwo nta kirajya hagaragara. Ni ibintu bikomeje kugenda abiteza impagarara nyuma y'uko inkongi z'umuriro zikomeje kugenda zibasira ibice bitandukanye. Ngibyo rero icyo twavuga kuri iyi nkongi n'ubundi yumvikanye aha muri uyu mujyi wa Goma. Reka twerekeze Sake. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ku munsi w'ejo bakoze umukwabo, akaba ari umukwabo wafatiwemo abagera ku 100 bose bikekwa yuko ari abo mu barwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR. Ni kuri uyu wa kane tariki 19 Kamena muri uyu mwaka, aho umudugudu wa Amashyutsa uherereye mu itsinda cyase uherereye mu bice bya Kamuronza muri Sake mu karere ka Masisi habaye igikorwa cy'umukwabo, aho rero ngo hari hamaze iminsi harangwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'umutekano mukeya byatezwaga n'insoresore ngo zo muri Wazalendo. Amakuru aturuka ahangaha ibi byabereye avuga ko abagera ku 100 bose baguye cyangwa se bisanze muri uyu mukwabo, bakaba ngo nta byangombwa basanganwe. Ikindi kandi ngo amakuru y'iperereza akaba avuga ko ngo bashobora kuba ari abo muri Wazalendo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero magingo ya bakavuga yuko ngo bakomeje kugenda bakora iperereza kugira ngo bamenye niba abakoko ari abarwanyi bo muri Wazalendo cyangwa ari abarwanyi bo muri FARDC, dore yuko ngo babasabye ibyangombwa bakabibura, nubwo ariko amakuru avuga yuko ngo ubwo iyi mikwabo yabaga ahubwo ibyangombwa byabo babijugunye kugira ngo bitaza kumenyekana ko ari abo mu gisirikare cya FARDC na Wazalendo, bikababera bibi cyane. Andi makuru kandi avuga yuko ngo ari abangaba ngo bafashwe nyuma yuko ngo hari hamaze iminsi humvikana ibikorwa by'umutekano mukeya, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko n'ubundi ngo iyi mikwabo itararangira kubera yuko ngo ni mikwabo igomba gukomeza kugeza ibi bice byose bibonye umutekano. Ibi bikorwa nk'ibi kandi biheruka kuba mu bice byo mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze imikwabo yagiye ifatirwamo bamwe bagasangwa nabo muri FDLR, abandi bagasanga nabo muri Wazalendo. Ibi bikaba ari nabyo byaje kugenda bituma byibura bimwe mu bice bya mu mujyi wa Goma abigenda bibona umutekano. Reka twihute tunyarukire Beni tubabwire ko MONUSCO yatanze moto ku bayobozi bagera kuri ni moto 32 zatanzwe ku bayobozi bashinzwe ibijyanye n'umutekano n'utugari, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bakaze umutekano kandi babashe guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni igikorwa rero cyabaye kuri wa kane tariki ya 19 Kamena muri uyu mwaka muri Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho MONUSCO yatanze moto 32 kazi abayobozi b'utugari 30 two muri Beni ndetse n'abandi bayobozi babiri baturuka mu duce duturanye na Beni n'uduce twa Ngite na Mavivi two muri ibi bice. Iki gikorwa kigamije ngo guteza imbere no gutera inkunga umutekano w'abaturage, byumvikana ko ngo ari uguhangana n'ibibazo bya insecurity, ariko kandi ngo no kugira ngo bahangane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ukibaza ngo abayobozi b'utugari bazakoresha moto gute kugira ngo bahangane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe? Ibingibi bikayoberana. Gusa abarwanyi cyangwa se abo ku ruhande rwa MONUSCO bavuga yuko ngo izi moto zatanzwe mu rwego rwo kugira ngo hakemurwe ikibazo gikomeje kumvikana ngo cyo ibitero
bya hato na hato by'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ikindi ariko kandi ngo ni no kugira ngo habeho igisubizo ku kibazo cyabaye karande cy'ibibazo bya insecurity muri ibi bice, cyane cyane ahitwa Muhindo, Karikora cyangwa se Karikoshya ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ngibyo rero izi moto ngo zikaba zizabunganira mu kugera ahabereye ibikorwa bikeneye ubutabazi, ariko kandi ngo zikazanaborohereza mu buryo bw'ubutabaza bya hafi. Uwitwa Colonel Jacob Njofondo Tekodare ni meya w'umujyi wa Beni, akaba yashimiye iki gikorwa asaba abayobozi bahawe izi moto kuzikoresha neza mu nyungu z'abaturage, abo yise abazunguruka abo yise abazungukira bwa mbere muri iki gikorwa. Ni MONUSCO rero ikomeje kugenda itanga ubufasha, aho ivuga yuko ngo izakomeza gutanga ubufasha mu bijyanye no gushakira umutekano ibi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mwese mbashimire cyane, ubundi mbarekure mujye mu kazi no muri gahunda z'umunsi, ariko mbere yo kugira ngo munshike reka mbanze mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Mbibutsa guterekaho like no guterekaho subscribe niba utari wabikora. Ushobora kandi no gusangiza izi nkuru tubagezaho izindi nshuti zawe, biroroshye cyane. No guterura link ukayitereka mu magurupe cyangwa se ukayoherereza inshuti zawe, ako kanya amakuru akaba ageze kuri bose. Mwese rero mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe, abagiye mu kazi umuhaye kandi umurongo.